Kani kediga Batisi TV, mat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. Kabangi krembiang menaga janmit kalong bahadeni yo ikirpot katu kaneteli, baki dangdon susu, kitu kitrok ki bawan kit yakini ki mar rep ki mariang. Nagi jaka keleng-keleng hang nepo ka jela megala jongi, kidang syak pendik, kidang syak bat, kidang syak pensitom. Kabang akuak ban penken mau ni kolong ba, katkum ka notification ka ba sorkar kala isu. Bayakin ni kitrok ru ngisim baki day ki hap aka kategori kabangi ong ka essential services. Kabang akuak ban penken mau leng ba jong pi yaki pait ba nong snong jong gejala megala sengau bah wat pentut ai bakini kitrok kinyat namar ba philati pi kani kadega por ba penmi ya ki jhur ki jep bat kini ki jhur ki jep kidai ki bala ban put tang cisngi tang arsngi ngakwa ban kentu barok ba phimdai ban penwit namar ba kini kitrok ki barum u driver bat u handyman kidai ki barung leng ba jong ki entry points ki bangilabu apa kejela megala jongi batru om tanggata ngida isyuru ya kapas hakabakin le sya katu kajaka kabakide bankit ya kitu ki marep ki mariang ki juhur ki jeb ki bakin nongrep ki ladep penmi lepa harut surok kumta menta kajanmit ngila ai biang ya ka reminder sa borok ki discomstration bakin sngo bahabat kit khia yakni khnang ba kadnumbu hakajing ya ki driver nongnya kali bat kumjuru kanumbu ya kajing yakin nongrep ki bapli ki ba men step mensngi kilum kilang ya kitu ki jingrep jingriang ki juki lan ki jur ki jab juki bat janmit ki sade bat ki penkit sya bar jong gejala megala jongi baro kawe